Imamo jednu sestru koja je postavljeno malo duže pitanje, to je da ima potrebu nekada da abdesti pred nekom od čaršijskih džamija, gdje jednostavno nema priliku da abdesti u nekim abdestanama, pošto su zaključane. To smo opet mi, napravimo abdestane i nakon toga ih zaključamo, pa naše sestre koje dođu nakon toga moraju abdestiti negdje, znači na javnim mjestima, zato što ne mogu ući u toalet ili u znači, abdestanu pa da tamo lijepo abdesti. Pa pita da li može, znači prilikom abdesta potrati preko mahrami. Može, inša Allah. Ispravno je da žena kada abdesti, ako ima zatim potrebu, kao što muškarci ako nose turban, neće odvezivati turban ili ga skidati kada dođu do potiranja preko glave, potraće preko turbana, tako i žena koja ima svezanu mahramu može dovoljno da potari samo preko mahrami i njeno, ako Bog da, potiranje je validno i ispravno, a nakon toga može, znači, ispod mahrame staviti prste i potrati svoje uši, ali znači preneseno je od supruga Božjeg poslanika ali se letu selam da su dozvoljavali i smatrale dozvoljnim ispravnim potiranje preko mahrame prilikom uzimanja abdesta, ako zatim žena ima potrebu.